hi Hudson ani ya Hudson 804410 QE ani vele tunga ei suppressor ani ya amizo tong chuan ari ki zoina silencer an tin kha en wale sinanga ate bua tai mai tu ni ya Hudson hi silai thale mai ni ya hi 0.177 ani ya tarki lam siam ve thung ani ya ma kan lon tilan to ka chu England siam ani ta hi tarki siam ani ya ari theta ama hi bullpup sa ni lawa bullpup chok pani nakina bullpup lo lem chu man tilang ngam tin hi aka adi thok maya in regulate tuna in regulate siam ka kani wang hian akan huwa ma in the load na helam pang ve thunga hian a cartridge se musoma kam theya musoma da theya in a lot double na dal turin an siama he liver hi a lot na e kan huwa ma chuan hi mi zo siam chopani ya hi bullpup na hi bullpup hi asilai pa ngaya pat kan tian chuan a sei tu ka siwang chuan bullpup hian ma te no ma to ya ni hian veria body balance di ke ma ma no ma ni ti chuan emi scope break kan huwa no scope hi Leopold siama ya Leopold siama chuan hi a chapol ni ve ya episode ma kan man te chuan 1.5 to 5x ania ma thin hi in waterproof ani wangin weather shield ani ya waterproof ani wangian ruwa sur po do pui ngamani chu una Hudson kan review le na ni sela ka no ma aka pona in thek te poi ka tlang zok zok ve pe ni chu ta mo khop mai